Ovdje sam došla pre 15 godina prvi put i još nikad nisam vidjela ovakav sistem i verovatno da neću da vidim nikad. Ne samo mir, nego i ispunjenost. Sistem koji je jedinstven ne samo u Makedoniji, nego i u celoj Evropi. Dolazi su ljudi iz Francuske, iz Togoa, iz Hrvatske, iz Makedonije, iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore. Iako ne znaju šta treba da očekuju, u roku od 2-3 dana potpuno su omađijani, zarobljeni ovim sistemom i niko ko je došao ovde više nije shvatao stvari na isti način. That we can really say that Golem Grad is a little jewel. At the European scale, likely at the world scale, there are few places like that. People are everywhere, they destroy everything. And in this case, I don't know what happened, but this island somehow escaped most of the disaster caused by humans. And it's still full of wildlife. Ovaj život koji smo ovde vidjeli, i što se tiče mizavaca, i što se tiče ptica, ne postoji nigde drugde. Na neki način proživljavamo ono što je nekada najverovatnije na planeti bilo. When I first came, I was invited by my dear colleagues, and to be honest, they sold me the island like a place where it's full of animals. I say, maybe they exaggerate a bit. But I came there and I was very happy because it was really plenty of animals. Carpet of snakes, tortoises everywhere. This is all what we need. It was a paradise. Можеш да ставиш дека има 12 плюс 3 во ствари години. 1165 и скелетофил, он има ептен добар број. Да, го видиш. Vamo sad na plaža. Čekaj, on stvarno misli su na dvoje zvijezdišta? Од секојаш сакав да дојдам на Голем Град. Уште од мал прв пат кога го видов, може негде рани 90-ти, може би беше моите ме донесоа на некоја екскурзија. Слушнав Змијски остров. Од малечок бркам змии, гуштери, желки и така натаму и беше само логично да сакам да отидам на место што се вика Змијски остров. Nekako kada bih morao da ga opišem, rekao bih da izgleda drevno. Drveće je izgleda prastaro, izuvijano, to kamenje, klifovi i ostaci. Zaista izgleda kao scena za snimanje filma. Sad kad je uhvatila pologu, sad viču 6. He's like impossible. Okay, so he goes, changes, puts on some makeup, comes back. Уѓето се на место. Ние што би рекли во пенација. А од првите што ги сретна во април 2007 остана само професорката. Другите некој доаѓа, некој оди, а Лина останува вечно тука. Kornjače na Golem Gradu žive u jako teškim uslovima. One uopšte nisu na luksuz. Mi smo imali prilike da vidimo da one nemaju ni gram masnog tkiva. One su mali perpetuum mobile. Jednostavno neshvatljivo kako sa toliko malo hrane, skoro da ne piju vodu ili vrlo mali broj njih pije vodu. One se pare, se kreću, se normalno ponašaju. Mala savršenstva, znači stvarno su neverovatne i ne može da čovjek veruje za koliko malo živo biće može da opstane. Oni su zaista u jako teškim uslovima, a ovde ima jedna od najgušćih populacija šumske kornjače na svetu. Стапката на преживување е драстично мала.
кај женките на островот, односно дури околу 80%. Тоа е многу малку посто, што значи 20% од возрастните женки не ја преживуваат секоја година. Тоа секако не е одржливо и тоа го знаеме сега откако ја склопивме цела таа сложувалка. Од друга страна пак мажјаците преживуваат со околу 97 до 100%, што значи нешто што би го очекувале од еден таков долгоживеачки организам. Ogromna populacija je bila kada smo mi došli ovdje. To su bile desetine hiljada zmije na ostrvu i da nije bilo krivolova, one bi opstajale, znači u tom broju i ovo bi bio zaista raj. Nekad se izvalo ovo ostrvo zmija samo zahvaljujući ribaricama. Krivolov je učinio svoje i mi smo zabeležili trend smanjenja brojnosti populacije. Nadamo se da će se taj broj obnoviti. Ukoliko bi prestao ili se smanjio krivolov, u roku od 2 do 3 godine bi se obnovila ta populacija, to je sigurno. Šta je radio? To je ovo što smo ti uputili. 30. Sve manje. To je ovo što smo ti uputili. Ovo je bilo samo movi. Езерото беше тогаш многу почисто него ли сега. И беше помирно. Тогаш се знаеше кој доаѓа на островот и како доаѓа. Сега кој ќе стигне, доаѓа на островот и покрај тоа што е строго заштитена зона. Što se tiče poskoka, ovo je definitivno najgušća populacija na svetu. Mislim da negde oko blizu 600 poskoka smo mi markirali na ostrovu, a procene su između 1500 i 1800 poskoka na 18 hektara, do 100 jedinki na hektaru, što je neverovatna gustina populacije. Oni jesu mali, oni su patuljasti, međutim i oni opstaju u savršeno dobrim uslovima. Na Golem gradu ispitamo ovu užasno zanimljivu populaciju koja je ogromna, gusta, ima veoma zanimljivu ishranu, tako da se nadam da ću vidjeti kako njihov otrov se razlikuje ili je sličan u nekim komponentama po ostalih poskoka koje se nalaze na kopnu. Spread our work also to places which naturally should have been included from the beginning because they are part of Prespa, so that is Malikat Island. They are from the University of Belgrade. Lukasin and Stefan are working mostly on dye snake, and then Marko is working on turtles. Ова е знаење кое со години се надградувало на Голем град и многу е полесно да се придонесе или да се трансферира на наша страна. Тоа во аспект што тие знаат што да истражат, но исто така знаат какви врски може да најдат помеѓу двата острова. Unë si studente, çdo gjë më duket interesante për momentin, çdo gjë më duket e re njëkohësisht. Mendoj se është mënyra më e mirë. Duhet të komunikojmë me njëri tjetrin, të këmbejmë njohuri me njëri tjetrin dhe njëkohësisht ta mbrojmë të gjithë së bashku. Dobilo možemo da pratimo ne samo ribarice, nego možemo da pratimo i ribe, na primjer belvice, pošto znamo da je endemična vrsta za Prespansko jezero. Ja bih rekao da je razlika između jednostavno Mal grada i Golem grada jeste ta što je ova na Golem gradu izuzetno velika populacija, izuzetno veliko brojno stanje. One su ove godine u mnogo boljim situaciji, verovatno zbog onih karantina tokom korone, što je sprečilo i turiste i pecanje, šta sve ne. Izuzetno je značajno to što možemo da uradimo komparaciju, odnosno poređenje situacije na Malom gradu sa situacijom na Golem gradu. To su podaci koji mogu da dopune sliku ili da ukažu da li je situacija na Malom gradu bolja ili lošija nego na Golem gradu. I koje bi bile mere, konzervacione mere, koje bi mogle da poboljšaju situaciju sa ribaricama na Golem gradu. Jer mi smo vidjeli situaciju kada je ovde bilo hiljade i hiljade jedinki, sada to više nije slučaj, već neko vreme, već neko, hajde kažem, 10 godina.
Многу лесно би можел секој турист да добие информации за тоа што тоа смее или не смее да прави на островот. Првото и најосновно нешто би било уживајте, гледајте, оставете таму. Значи, малите желки особено може да направат разлика помеѓу пропаст и развој за оваа една популација. 865 моја маса. Old number, smooth shell. To je mreža života koja jedna segment da je oduzmete, ne može više nikada se vrati. Ako nestane ribe odavde ili ako se smanji populacija ribe, kormorani, pelikani i ribarice će biti desetkovani, znači neće moći tako lako da se vrati. Samo riba, jer dosta vrsta zavisi ovde od ribe. A s druge strane su i kornjače povezani sa vegetacijom ovde i one jedu mrtve kormorane i mrtve ribarice, znači sve jedu. Poskoci takođe zavisi od broja guštera koje ovde postoji, znači sve je međusobno povezano. I posmatrati to je neverovatna privilegija. Zaista trebate osjećati izuzetno počašćenim da dođete i samo da stupite na ovo ostrvo. Thank you.